Ka sorkar jela kelapannya ka kaiphod nakatanat ka koit kakia halor ka jingklat covid jong inos barmet ibatrei haganesh das hospital baratip kerteng kum imanisha turnya lifelines nem karta katkum ka jingong jo menteri katanat ka koit kakia Bah AL Hek bana kaliang ka sorkar kinap shoai ka kaiphod kenang manlaplut ya kijing shisha baro tiap kalau jingklat no jong itu inos ibala armet meningasi ha po ganesh das hospital masentip ya kata ke jingja sedang menuat meniak keniat ke jingja galong bakat kum jingja semua jua galong ba itei nos ila armet lakom ba san riu menai tikat kum ke jing tip ke bang patio ya ke official report yang bela depan di sim cuti no kadang ba enlight naga tray apo covid dekat kum menjadikan ngedonga buat DHS kalong ni ba sukar ko ong ba yaki nos boro ki ba armet dan kam menteri ni ye dekat kum menjadi sutu kadonga ba jing sutu jong ka health department ki nos si ki kalong wisdom ha menteri ni yang mereka ba khambun ha kam menjadi kalong praktikal kumno ban ai dawai kumno ban check ya ka BP kumno ban check ya ka blood pressure kita tetap kita cek jaga oxygen level cek iki baru yang kejeng long jumlan juga jengkot jengcat jeng kidung pap di ya naknya awal bang tu menjengkip ke jonga ya sim lah dai ba ai duty apa badan ki covid le sebar dan ki bom dai ki covid ini yo ya gini ka infected no yo ya ni ka covid jengpang dia kata tinggi nempala wal batai nama bang nampak dia report henry kalau kumno ru apa dia report kalau organik jingja saya kira pengkrai hibat ai po si CRC dengan WDF das lantan tiga silong nak tanggup dah hingga baong baya ki ba armet even train yang tinggal ju batai meneru pada kaum juga dosis si ketika baru mostly 80-90% dari mereka jingkri kalau praktikal inquiry kalau tambah anak baik apa ni ya justice jadi justification duty dia ambil tu kan benda ya inquiry